mati. Tapi rekaman pokoknya. Iya. Aku pas. Sat, kurang ditelan. Ketok sak kabeh. Go. Balik. Balik cok HP. Terus dong, terus kabeh. Iki aman bro iki. Ya boyo. Pengalaman gitu. Mati ora bene iki. HP-ne berangkat ora? Terus sih. Cok aku kedrungum cok. Kedrungum aku. Dan bahaya cok ojo wis pesan kae. Wes bisa nih, coba dulu lah, bahaya. Wah, so, pesan langsung gede nih. Elran, mati orang apa ini? Kenapa lo? Aduh, hampir di mata di korban. Ya Allah, astagfirullah. Aku drungso ta, Pak? Cek urip tok. Sik. Piye iki? Sik, Bang. Kita habis jadi korban, Bro. Pisan gawe wis. Kerekam tapi. Kerekam. Coba. Keren. Muga-muga jare sak.